honetan ekipo iratea, Bueno, hau da irakurreko den mezua, udare bibiak, vale? Aber ematen deun kosta guztien zehar, bai? Lehenengo etapa, lehenengo mila, katxupantza da, bai? Bueno, ondarra biharte, venga! Bai, equipo, suerte! Bai, equipo!
Pablo Julen Leire. Hemen daude. Zorionak, behonde izuela bene-benetan. Beno, eta hemen ditut gerturatu pizka bat Nerea eta Pablo hor dute ekarri duten mezua. Beno, aurrera nahi duzutenean. Olatutik, olatura igerian ekarri duzue gure mezua. Elkatasun, indar, enfortzu, gainditze eta menditasun mezua. Amets bat genuen eta beste dira esan genezake. Autismoaren aurpegi ezberdinak piztaratu nahi genituen. Eta zuek guztioi esker lortu dugu. Gure abestiak ondo dioen bezala. Bakarrik joan da bizkor zoaz, baina urrun iristeko lagunak behar. Mila esker bide hau gurekin batera egin izanagatik. Gogoratu Marea Urdina deno gara. Marea Urdina. Oso ondo Nerea, txalo beroak! Hemen Nerea, gertu Nerea. Gertu mesedez, oso ondo. Behonde izula, posi dago Nerea, benetan. Eta orain Pablo, aurrera, ipini pizkator, kamarak hartzeko, hori da. Nadando entre las olas, los donadores han traído nuestro mensaje. Un mensaje de solidaridad, con fuerza, esfuerzo, superación e igualdad. Teníamos un sueño y se ha hecho realidad. Queríamos mostrar a la sociedad las diferentes caras del autismo y entre todos lo hemos conseguido. Como inicia nuestra canción, si caminas solo avanzas rápido, pero para poder llegar lejos necesitas compañía. Gracias por caminar a nuestro lado. Recordad, Marea Urdina denon gara. ¡Opa, Marea Urdina! Txalo beroa mesedez, Pablo eta Nerea, eskerrik asko. Behonde izuela benetan.